ڕۆژتان باش بینێرانی هێژایی بەرنامەی گەلی ئازاد لە ڕۆژاوی کوردستان لە کانتونەکانی جەزیرە ئەفرێن و کۆبانی سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک دامەزراوە لەوبەری سنوور لە باکووری کوردستان هەدەف داوای دێسەنتراڵە بوونی تورکیا دەکات یانێ کۆمۆنالیزم بەگشتی سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک ئەم جارش مژاری سەرەکی بەنامەی گەلی ئازادە بۆ ئەمە بەسەش بەڕێز ڕەمزی قارداڵ هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل لە ستودیۆیە بەڕێز ڕەمزی بەخێرهاتی بەڕێز ڕەمزی وەک دەست پێک ئەم لەوڕا دەست پێ بکەین پێناسەی خۆسەریە دیموکراتیک وەکو سیستەم چییە و تە چاوا پێناسە دەکەیت چاوا شرۆڤە دەکەیت خۆسەریە دەموکراتیک هەرێمێکی gelên herêmê bi hemû rengên civakê bi aliyê olî bi aliyê netewayî bi aliyê cins bi aliyê kar û xebat bi hemû li pîşe bi hemû rengê xwe bitwane bi awayekî rêvebiriyekê civakî ne li ser bingeheke dewleteke merkezî navend rêvebiriyekî serva nebû wekî ya rêvebiriyekî tanzîm rêxistineke civakeke demokratîk civak bitwane bi hemû rengê xwe rêvebiriya xwe bike li biryara xwe jiyana xwe derbarê herêma xwe derbarê hemû taybetmendiyên wê civakê pêwîstiyên wê civakê ew bitwane ew bi xwe biryar bidin xuseriya demokratîk bingeh ew e gel bi xwe bikaribe xwe îdare bike bi xwe rêve bibe yanî bi aliyê parastinê bi aliyê siyasî bi aliyê dîplomasî bi aliyê aborî hemû beşên jiyanê de bi aliyê perwerde her çi pêwîstî gel hebe gelên wê herêmê bitwanin jêrva yanî ji gund lada mehelle em bêjin li qad û hemû herêmên li gelê wê derê dijîn ewana bitwanin îrade û bîr û boçûnê xwe pêşkeş bikin biryar bikin û di wê çerçevêda bikarin jiyana gelên wê herêmê li ew xwe biryarê xwe bidin kar û xebatê xwe bimeşînin ser vê esasî yani ew numune civakên niha dewletên ku wek netedewletê naskirin pênasekirin yani li ji aliyê gelva grûpek îsan hatine hilbijartin li ew welatên ku ew dibêjin demokrasî heye ewana serva jorva li biryar derbarê gel çi pêwîst be ew biryar dikirin ew pêk iştînin xuseriya demokratîk da li biryar dilayanê gel jêrva tax û gund û li hemû gelên wê herêmê layanê wan tê biryar girtin nûnerê wan ser vê esasî di çerçeva wan biryarê wan da rêvebiriya kar û xebatê wê gelê wê herêmê pêk tîne بەرە ڕەمزی دەزانین کە خۆسەریە دیموکراتی وەکو تێز وەکو تێۆری ژە ئالێ ڕێزار ئۆجەلان هات پێشکەشکردن و بەتایبەت وی جەخت لەسەروی دەکات کە ئەو سیستەم نەتەنێ پرسی بێژین کورد بەلکە پرسی هەموو گەلێن ڕۆژهەڵاتی ناوین چارەسەر دەکات هیرۆ ئەم دەبینین ڕۆژاوای کوردستان وەکو میناکێک ینی لە گەلێن ڕۆژهەڵاتی ناوین ئەو سیستم لەور ڕۆنیشتیە و گەلان بە هەڤڕا دەژین ئێوە سیستمێکە لە ڕۆژاوای کوردستان بە ناوی خۆسەری دیموکراتیک لە هەر سێ کانتۆنان هاتێتە ئاواکردن بەگشتی چاوا دەبینن چاوا دەنرخێنن بەلێ وەکی وەیجی ئیشارەت کرد ڕۆژاوای کوردستانê şoreşekî civakî ئێستا pêktî pêk hatiye û cara yekemîn di rojhilata navîn da ku kêşeyên civakî zor e aliyê olî bi aliyê netew bi aliyê hemû rengên civakê de rojhilata navîn de bi rastî kêşeyên civakê hatiye astekî wisa ku dewletên herêm û dewletên navnetewayî ji bo siyasetê xwe li ser gelên herêmê pêk bînin bi şerekî dijwar şerekî xirab di nav gelên herêmê ol û bawerî ser li nexokiyên netewayî li rewşekî gelekî xirab hatiye di rojhilata navîn çêbiye li hemberî vê rewşê rêber Apo rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ji bo ku ew siyasetên li ser bingeha netew dewlet li ser bingeha desthilatdariya
ناسنامەیەکی حەسکی والیە ئۆلی ببە حەسکی عالیە مەسەبی عالیە نەتەوەی عالیە چینایەتی بچ ڕەنگی ببە لەسەر دەسەڵاتداریە ئەو سیاسەتی ئیرۆ ڕۆژات تەناوی نەچێبیە ji بۆ ku eva bingê heşare sebebê şare têk biçe pirsgirêkê herêmê di bi îrada gelên herêmê bi avayekî li ser bingeha wekevî azadî demokrasiyê de çareserî çêbibe. Di vê çerçevê de ew paradigmaya rêvera ku wek şaristaniya demokratîk tê pênasêkirin li di wê çerçevê de li Rojavayê Kurdistanê de li sê kantonên îro wekî Cizîr, Kobanî û Efrîn wek nûmuneyek çêbiye bi rastî jî em dikarin bêjin ku şoreşa sedsala 21 ye di ji bo gelên bi giştî ji bo mirovayî taybetî ji bo gelên rojata navîn yanî herêmê de niha em temaşe bikin li Iraqê Îranê şerekî pir dijwar ye ev çeteyên Daîş bi avayekî mezhebî bi avayekî li desthilatdariyên mezhebî li tekoşînên li Iraqê li Sûriyê tu temaşe dikî mesela yani temaşe dikî li Iraqê li Sûriyê li piranî gelên Ereb e waye yani layekî Sünne layekî Şia ye layekî Alevî layekî Sünne bi awayekî ji bo li şerekî desthilatdariyekî mezhebî hevdû perîşan dikin gelê herêmê perîşan dikin lê Rojavayê Kurdistanê de tu çî temaşe dikî li Kurd Ereb Asûrî Sûryan Ermenî Çeçen Türkmen û gelên din rengê din dîsa ol yani Hristiyan Müslüman li Sunna Alevî li Şia Ezdî yani hemû ol û bawerî û netewên herêmê li Cizîrê li Efrînê li Kobanê her çi reng hebe bi hev re li ser bingeha wekevîtiyê bi hev re jiyanekî durust dikin şer nîne çima çünkü herkes li hemberî ol û baweriya û ya nasnama û ya bi hurmet e kesek naxwaze nasnama xwe bir û baweriya xwe li ser yekî dîtir ferz bike ewa mecbûr bike ku riayetî edin bike servê esasî li hurmet li ser bingeha wekevîtiyê demokrasî azadî heye di vê çerçevê de bi rastî li şoreşa Rojavayê Kurdistanê ji bo mirovayî em dikarin bêjin ku şoreşa sed sala 21 ye eva bêguman ev paradigma ev projeyê rêbera bû ye niha li tabî dewletên desthilatdar ê herêmê dijî viya neyartîkî dikin yani hemû derfetê xwe seferber dikin ku ji bo ku ev proje ser nekeve çünkü ev proje bi rastî eger ser bikeve gelên herêmê netewên herêmê ol û baweriyên herêmê servê esasî li bikarin bi aşîtî bi demokrasî li ser bingeha wekevîtî azadiya xwe pêk bînin jiyanekî di vê çerçevê de pêk bînin ew qeta ji bo hemû gelên herêmê ew dewletên desthilatdar li ser bingeha mezheb û netewatî netew dewlet xwe ferz dikin desthilatdariya xwe li ser gelên herêmê ol û baweriyên hemû pênaseyên li wê herêmê perîşan dikin li sîstemê wana em dikarin bêjin berçavê gelên wê herêmê wehşeta wan berbiçav deşîfre dibe nikarin desthilatdariya xwe berdevam bikin ji ber wê em dikarin bêjin ku Rojavayê Kurdistanê îro tişta çêbîye li mesela bi aliyê ziman milletên kantona Cizîrê binêrin zimanê Erebî zimanê Kurdî zimanê Asûrî Sûryanî zimanên gelên wê herêmê hemû ji bo gelên wê herêmê fermî ye zarokên van netewan bi zimanê xwe li mektebê dibistanê xwe de li perwerdê xwe dibînin wextê biçin li em bêjin li şaredariyekî biçin li wezaratekî biçin
لرببری هرمه جیه کی زمان خواهی دایی که دکارن درد خوان را بیشین نه مجبورن ایلا زمانه که دیتر ل مجبور بیمینن ل معامله خواه ل کار خبات خواه پیک بینن یعنی به زمان خواه به چند خواه به باوری خواه به موجود دیروک خواه به راستی جواب خواه جان خود کاره پیک بینه بمشینه جبر ویا ل سیستم خسری دموکراتیک دا ل بینگه سر کنفدرالیسم دموکراتیکه کنفدرالیسم دموکراتیک لسر بینگه ها گل این که دوی هرمه دانه جروا یعنی گند لادا و امجن هرمه محله یعنی کلانان گل بخواه مجلس خواه آباد که سر اساسی دبان مجلس رببری خواه دیار دکه اول رببری به سیستم آوان مجلس دا کار خبات خود ماشین حتی جور همو سیستم لچرچوا کنفدرالیسم دموکراتیک دا لسر بنگه ها لمجلس انگل خو تنظیم دکه مجلس انگل دوی چرچوه دا لامدکارم بیشن لچرچوا خسری دموکراتیک جی لسیستم وی وراتی استا ام بیشن لسوریه سیستم که وی ولاتی چنه بیه چون که شرعه لبلی اگر دما پیش لسوریه لحمو هرم خدا لبگلین هرم بکارن به هفرا آشتی خود درست بکن لحمو هرم به آوایی که لسر بینگه خسری دموکراتیک تنظیم خود چکن و دمه هر هرم خسری دموکراتیک د چرچوا حقوقی که نو لگل دولتا امبیجن سوریه لچرچوه که نتوا دولتنا لسر بینگه ها که جواکه که دموکراتیک نتوا که دموکراتیک الجنوب دکاره خواه تنظیم بکن. بله. برای رم دید زنین که یعنی سیستمی خواه برابری دموکراتیک یعنی براستی هر لدست بیکا سال 2011 حتی ایرو پر دجمنایتی لوی دید کرن. ام داعش دبینین هویتی داعش و رخلاوندنی رادیکال اسلامی و دولت هرمه و لسوریا ترکیه آوا. ولی ام اگر وکو یعنی بیشین سیستم خبر و دموکراتیک بنرین وکو نرینه کنه یعنی وکو پارادایگمای کنه و خود هم بر سیستمی که کپیتالیستی جهانیش را دوسته یعنی اوت چواد بینی یعنی لروشلاتی که نوینی وسا پر گرفت پر کیشه و پر ظلم و زور و پر کیشین بیشین اولی و دن و لهم بری سیستمی که ادنا کپیتالیسم جهانی تا بیشین شانسی وی سیستم بو رونشتنی یک جاره کی چواد بینی. بله نه طبعا اول مجاره کی گرینگه. جبوی علیه گل و باش به فهم کردن تگشتنه که باش چه بچه پیوسته ام یعنی و مسئله و مجاره دا راستی زور گفتگو چه ببه و برنامه چه ببه. بله یعنی او نتو دولتنا مدوجين كيرو بلابيه سري جالين هرمي يعني اف سيستم شارستاني كابيتاليستا ابو ايرو بيه سيستم كي جهاني خسر حمو جهاني همان فرض كريه لولاتين روجاتا نافنجي دوي چرچوه دا لجبوكو دستراتاریه که بهز چه ببه لسر بینگه ها وی دستراتاریه سیستم بتوانه خود سر گل سیستم خواه درست بکه اف دستراتاری لبعوه که یا چرچوه نتو دولت لسر دستراتاری که نتوه که لحمو گلن وی حریمه وی والاتی خفرز بکه یان جی فرماتی که جدا لسر مذهب جی لا همان هر تشته نتو دولت دبه دولتی که مذهبی دبه لبله سر دستراتاریه که یک نصابه یا نتو یا مذهب اول فرق ناکه خو فرض دکه لسر لگلی وی هرمه و سیستم کپیتالیست وی چرچوه دا با علی آبوری با علی سیاسی با علیه پسیکولوژیک با علیه مورال همو بشین جیانه سیستم خالصر گل و هرمه فرض دکه
گل سروی اساسی پرورده که کسایتی که گورخواه جواکه که گورخواه درست کریه یعنی کنفدرالیزم دموکراتیک خسریه دموکراتیک نتوه دموکراتیک لسیستم که برواجویه لچواک سیستم کاپیتالیزم لسر بینگه ها دولتین دستلاتار نتو دولت خواه سرگل سیستم خواه آواده که دموکراتیک کنفدرالیزم نتوه دموکراتیک جی لسر ذهنیت کی دموکراتیک د جواک کنو سیستم کنو آواده که جواک نوه سیستم خواه دناف جواک دا چید که سیستم گریده دولت نینه یعنی عالیه که دا ام بجین سیستم کپیتالیزم دا دولتا نتو دولت یعنی جی سربینگه ها اولو مذهب آوابیه او سیستم گور خواه درسته که کنفدرالیزم دموکراتیک تا سیستم تماما دناف جواکی دا کسایتی که پشتی بیاجی همو جواک به عقلیت ذهنیت جواکی دیگو هرتن وجدان چاند ناستمایی که نو دموکراتیک همو پیکاته نوی جواکی همو ناستمایی نوی جواکی سر بینگه های که دموکراسی سر بینگه های که وکیلیتی سر بینگه های که به عدالت که جواکی هفدو قبول دی که دوی چرچوه دا سیستم خسریه دموکراتیک لسر بینگه های جواکی چید به یعنی لسر وی جواکی دستلاتاریه که ام بیجن سیستم کپیتالیزم جهان دا ایرو همو بینگه ها فرماتین دولت دا خسر جواکی فرض کریه سرگر فرض کریه سیستم که وی رنگی کنفدرالیزم دموکراتیک تونه چیه گارانتی چیه پرس اوه پرس جنابه و مثلا و گلک انسان دیبه یا و اف سیستم کپیتالیزم جهان سیستم که مزنه خسر همو جهان فرض کریه او قاس دولتین نتو دولت سر دولتین اولی دولتین دستلاتار هزوان آلی عسکری آلی عبوری درفت وان پره چوا لهمبری ویا تو بتوانی سیستمی که برواجی آلترناتیف چه بکی و بکاربی سر بخی راسته وقت مرد فکره وکی زحمت خیاد که راسته نراحته لبلی ممکنه و دکاره سرج بکوه چوا ایرو نمونه روجوای کردستانیه چوا دوگاوا کو جواکی دا گوهرتن شیدی که سیستم خود سر جواکی درسته که جواکی دا وی باوری درسته که جواک پرورده دبه او ذهنیتا گون ذهنیتا جواکا گون سر بینگه ها نتو دولت سر بینگه ها سیستم کپیتالیزمی مجیو واندا لام بجن درست بیه گاوک دوانا به پرورده به شورشک جواکی دو بتوانی وانا بگوهرینی لعقلیتی دموکراتیک ذهنیتی دموکراتیک و وجدان و ام بجن ناسنامه که نو باوریه که نو تو بکاروی درست بکی و جواکی دا او جواک سیستم خو آواد که او دکاره سیستم خو آواد که و سیستم خودی در که به با آلی عبوری خونه جواکی آلترناتیف سیستم خود درست بکه نه آلی سیستم کپیتالیزمی هیه لهمبری ویا ام دخوازن اگر سیستم که سر بینگه کنفدرالیزم دموکراتیک عقلیتا نتو دموکراتیک و با آلی سیاسی جی اشتم ویا دموکراسی خسریه دموکرات ام ناف دکن ام بکارم آواده بکن لازمه تو همو بشین جیانی دا سیستم خو آواده بکی آلترناتیف عبوری خو آواده بکی عبوریه که دموکراتیک و جواکی ببه یعنی او محتاجی سیستم کپیتالیزم نبه لپرورده ویا دیپلماسی ویا پاراستنا ویا ام بجین همو بشین پیوستیا جواکی گور سیستم خسریه دموکراتیک به آواکرن گل سیستم خو خودی در که گل سیستم خو پاریزه بله رمزی دزانین که یعنی سیستمی خو برابری دموکراتیک در روجاوی کوردستان وقتش یعنی آن زمان
وەک شۆڕشی 100 ساڵە 21 بناو کرد و لە ڕاستی یعنی ژعالی نێوەرۆکیش بتایبەتی ئەمە گەروی شۆڕش بەراورد بکەین لەگەل هەلومەرجن سووریا لەگەل تمامی ڕۆژهەڵاتی ناوین میناکێکی پڕ باڵکێشە لە نەرێنێکی نوێ بۆ مرۆڤایەتی بۆ ئینسانەتی بۆ وەکژیان و بۆ دیموکراسی لێگەلەوە پرس ئەوەیە ئەو سیستەم چه قەساتێت ناساندن لە ئاستی دنیا بتایبەتی دەزانین کە لە دنیا بۆخوا لە جیهانە ینی سەمپاتیکێکیش نسبەت بە کووردا هەیە لەبەر خۆراگریەک تایبەت پشتی کۆبانی چێبوو لێ لە کێلەکاوی ئەو سیستەم ئایا هاتێت ناساندن ژعالی جیهانێ ئەو سیستم دەزانن کە ئەو سیستمێکی وسا لە ڕۆژاوی کوردستان ڕۆنیشتیە ڕاستی کێشەیە پرسکارێکە هەری مەزن ji bo hemû cihanê ji bo hemû mirovayî sistema kapitalîst e. Sistema kapitalîst li hemberî ev sistema em dibêjin şaristaniya demokratîk ji bo neyê naskirin ji bo wek alternatîf li hemberî sistema kapitalîzm sistemek durust nebe li hemû derfetê xwe seferber dike. Yani ew sistema ku berê dünya du sistemê esasî hebû kapitalizma cihanî û sistema sosyalîst sistema kapitalizm bi awayekî siyaseteke bi wî rengî meşand ku bi rastî ew sistemê sosyalîst têk bir li belê ew sistemê sosyalîst jê ji ber ku ne serbîngeha civakeke demokratîk civakeke konfederalizma demokratîk durust nebû ewana jî serbîngeha netew dewlet xastin devleteke sosyalîst alternatif sistemekî çêkin li şaştiye herî mezin hebû ji ber wî jî ew sistem ser neket ji aliyê sistema kapitalizm em dikarin bêjin sistema sosyalîzm têk hate têk çû li belê niha tiştekî taze çêdibe dünya em dikarin bêjin li salê şestî heftê heta niha di taybetî bi salê heştê heta niha dünya li hemberî sistema kapitalizm di nav lêgerînekî de ye. Yani sistemekî demokratîk, sistemekî li ser bingeha civakê, sistemekî li wekevîtî û edaleteke civakî esas dîne, li sistemeke sosyalizmeke demokratîk ji bo mirovayî çêbibe. Yani cûr be cûr bi navên cuda lêgerîn heye. Gelek feylesof di vî warî da nivîsîn. Hin jî welata da di vê çerçevê de welatê Latîn hin welatê dîtir xebatekî di vê çerçevê da jî heye. Li belê bi rastî li rêbera po bi taybetî lêgerîna xwe ya çareseriya pirsgirêka Kurd bi çi rengî dibe? Gelê Kurdistanê ser çi esasî dikare bi azadiya xwe dest bixe? Azadiyeke civakî, azadiyeke netewayî, azadiyeke siyasî, azadiyeke serbîngeha wekevîtiya cins, yani azadiyeke hemû civak û netewên rengên li civakê da bi çi rengî çêdibe? Ev lêkolîn, ev kurbûna wî li ew hanî wê noxteyê ku li ser şaristaniya demokratîk, li ser projeya wî ya netewa demokratîk, li ev civak ji nû ve bê avakirin li awayekî xuseriya demokratîk dikare hemû beşên rengên civakê dikarin xwe tanzîm bikin li ser vê esasî jî pirsgirêkên kêşeyên mirovayî bi giştî dikare hel bibe. Ev tabî li ji aliyê cihanê baş nayê naskirin. Ji ber wî jî aliyekî tekoşînekî ji bo ku tu nava civakê da mesela wekî Rojavayê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Rojhilata navê hemû parçeyên Kurdistanê da di nav civakê de ev tekoşîn heye. Aliyekî eva tekoşîn tê meşandin pêwîst e aliyekî jî ev tekoşîn bi aliyê îdeolojîk, bi aliyê siyasî hemû beşên cîhanê ra xwe bide naskirin. Di aliyê nasandinê da kemasî heye. Ji ber wê jî ev bername êwe îro jî hûn vê mijarên nîqaş dikin. Pêwîst e eva di hemû çarpeçeyên Kurdistanê derveyî welat li ser mijarên cuda cuda cûr be cûr konfederalizma demokratîk, netewa demokratîk, xuseriya demokratîk çi ye, boçi
دەستپێک تابیجی بۆ گەلین کوردستانی پشتوی بۆ هەموو مرۆڤایی چما پێویستە گرنگەوی چییە دوی واردە زۆر پرۆگرام چێ ببە بەرز ڕەمزەی دەزانین لە باکووری کوردستان ینی هەدەپ کە لە هەفتی حزیرانی سەرکەوتنێکی مەزن بەدەستینە هەدەپ لە پرۆگرامی خۆیانی هەم وەکو بانگەشەی هەڵبژاردن و هەم وەکو مانیفستۆیا خۆش ئەو پشگیری لە بێژین دەسنترالێک بوون یعنی دەسنترالیزاسیۆنە تورکیا و باکووری کوردستان دەکە و وی چەمک ینی وی کۆنسپت بۆ خۆ کۆمۆنالیزم هاوکاتیش پشگیری دەکات و بەعالیەکەم دەکارین بێژین جۆرێک خۆستەری دیموکراتیک لێ لە عالیەکی دن لە باکووری کوردستان لە هەندێک هەرێمان کۆمۆنان دێت ئاواکردن هەندێک بەڕێوەبەریەن بێژین کۆمۆناڵ هەر لە دروستکردنی مەکتەبان بگرە بۆ نمونە لە وان مەسەلەن مەکتەبات دێت چێکردن لە گەڤەر چەند گوندان بەگشتی ئێوە لە باکووری کوردستان کە ئەو فکر ئەو تیۆری لە ئەساس ینی بێژین هاتێتە ژالی ڕێزار ئۆجەلان خۆسەریا دیموکراتیک وەکو پرۆژەیەک بۆ پرسن تورکیا و کوردستان بەگشتی لە باکوورەوە چاوا دەبێنن نەها پێویستە گەلێمە divê meselê da gelekî zelal xweseriya demokratîk civakeke komünal çawa tê avakirin çareseriya pirsgirêka Kurd çareseriya pirsgirêka Kurd bi çi rengî divê sistemê da yê bê çêkirin di wî warî da gelekî ser meselê kûr û berfireh bisekine meselê çareseriya pirsgirêka Kurd li tu benda hêviya mesela Bakurê Kurdistanê hêviya dewletê bisekîne işte tekoşîn çê dibe tekoşînekî siyasî dewletê mecbûr bimîne piştî wî ya qanûn çê bibe anayasa çê bibe li meseleyê di nav qanûnê da bê qebûlkirin û meselê hel bibe pêwîst e gelê me vêya bizanbe mesele bi vî rengî hel nabe belê bi aliyê siyasî pêwîst e çareseriyekê şêyî Kurd li bi aliyê qanûn netîceten bê qebûlkirin li belê ji bo ku bê qebûlkirin berî wî ya pêwîst e civak ji şexs take kes heta hemû beşên civakê ji aliyê aqliyet aliyê wîcdan xwe nûva ava bike yani eger civakê da ew guhertin çê nebe destpêkê berî ku dewlet qebûl bike civak bi xwe nava xwe jiyana xwe da sistema xwe ava neke ew civak nikare dewletê mecbûrî çareseriya meselekî qanûnî bike ji ber wî ya îro Bakurê Kurdistanê dem tamaşe dikin gelek gunda û herêma xebat dest pê kiriye gelek gunda mesela komûnên xwe çêkirine gelek mehella meclisê xwe gel çêkirine ji konseyên bajara da konseyên gel çêkirine di vê çerçevê da li herêma da pêwîst e li xebatên aboriyê li ser bingeha kooperatîfa li ser bingeha xebatên kolektîv komünal yani bi hevra gel wek şexs take kes wek civak pêwîstiya vî ya giringiya vî ya tê bigê fehm bike bizanibe çareseriya azadiya civakê girêdayî wî ya ye vî ya bawer bike ser wî esasî vî ya jiyana xwe da pêk bîne ziman tu berna dewletê bisekînî dewlet wetê çareserî çibû mekteba bo te veke ev dewlet heta ji wî ya tê vî ya qebûl neke yê dirêj bike lê belê eger em dixwazin vî ya dewletê bidin qebûlkirin pêwîst e em berî ku dewlet qebûl bike em jiyana xwe da gund û tax bajarokê xwe da em vî ya pêk bînin em civaka xwe perwerde bikin em zarokê xwe perwerde bikin ji bo wî ya dibistanê xwe vekin ji bo wî ya mamostayê xwe amade bikin ji bo wî ya pirtûkê xwe çi pêwîst e ji bo dibistan û perwerde mekteb û medrese em pêwîst e amade bikin di vê çerçevê de em civaka xwe hazir bikin nifşên nû nifşên bi zimanê xwe zimanê dayîkê perwerde bûne bi rastiya gelê xwe dîrok mêjiya xwe nas dikin lek konfederasyona demokratîk çi ye li çawa civak yê hemberî hevdû bi hurmet
لسر بینگها وکویتیه یه هفته قبول بکه د پراتیک جانی دا نکو تنی با تئوریک کتابی به عملی د جانی دا پیوست اوانا پیک وری دو وقتی اوانا چید به جواکا کنو آواد به او جواکی دی جواکا بری نینه چما ام جواکا بری جواکا نو جواکا آزاده جواکا آزاده چه فرقی وی هیا جواکا بری جواکا کevin اقلیتا کevin اقلیتا kevin د سر سیاستا دولتین داگر کرد سر سیاستا او سیستما لجهان و حریم و وان دولت دا سر گلی ما حتی فرض کرن او سیستم او اقلیتا جواکا kevin شکلیه او سیستما بری و جواکا kevin دا هفته قبول کردن نینه ازی هیا هسته یکی دیگر نتوانی نینه برجواندین شخصی برجواندین عشیری برجواندین قبیله برجواندین بنماله هیا چارەسەری هر کس د برجواندی خواهی تنگ داده بینه چارەسەری به کومینال گشتی جواکی نتوانی کس نزانه چون ذهنیت در ویایه جبر ویاجی لجواکه که وی رنگی دا او دولت داگر کرد و او سیستما او دولت گریدایی و سیستما جهانی نه اوانا گلی که راحت خسر گلی ما فرض کرنه گلی ما بندست خدا گرتنه لعقل گلی ما داگر کرنه وجدان گلی ما داگر کرنه لجیانا گلی ما سیاسی پسیkolojik maddi manevi dagır کرنه جواکا kevin دوی جواکی دا یکتی نتوایی چه نابه آزادیا نتوایی چه نابه شورش که جواکی چه نابه نه ممکنه لجبر ویا لوی جواکی دا دولت هر تم کرد همبری کردا کارانیه قبیله عشیر هرم جبر ویا لشورش آزادیه ربر اپو در راستیا و گلی کردستانی و جواکا کردستانی گلی که به حیث قوت تثبیت کرد جبوی چارەسەری جی جواکا کن درکتن جواکا که نو جواکا که آزاد بله آواکرن جبوی شورش خبات اساسی دید جبر ویا جواکا که آزاد جواکا که نو گاوا خو آماده کرد ذهنیت خواه لسیستم خواه سر و چرچوه داگا و کنو و چکر او لهمبری سیستم نتو دولت سیستم کپیتالیزم جهانی دکار سیستم خواه آوا بکه گارانتیا سیستمانو پرگلانو جواکه اقلیت جواکه یکرتن جواکه جواکه که آزاد رخستن بیه تنظیم بیه سر و اساسی رابیه سرپیا کس سکنه کاروی جواکه و تکوشنی تک بره شورش روجوای کردستان نمونه ویه باکوری کردستان جی نه همو الحرم دا افکار دمشه لبلی لوازی های ضعیفی های ام پیوسته ویا بزنن پیوسته ام وکی گلی باکوری کردستانی و همو چارپرچین کردستانی دیویجم بالام تایبتی پرسا او باکوری کردستانی پیوسته ام بزنن لچارەسەری آزادی گریده و خباتیه جبر ویا هدف بله وک پارتیه کی فرماته که خسری دموکراتیک جوا همو ترکیه پیشکش که دبی چارەسەری او دولتا حز مرکزی پیوسته پچوک ببه صلاحیتی خواه در دور خواه جواک بلاو بکه همو حریم کردستان و ترکیه لسر بینگه خسری دموکراتیک جنو و به تنظیم کرن جواک کنو دوی چرچوه دکاره پرسکری که جواکی سیاسی نتوایی به چارەسەر کرن شر و پفچون نمینه آشتی و آزادی جیانه که دموکراتیک درست بکه لیبلی پیوست ام بزانبن دروی خواتین هدفی جی لپارتیا حریم دموکراتیک ده حریم کردستان دا به تایبتی خواته که دمشینه او پرپر گرینگه اوانا لگند اوانا لباجار و باشاروکا ده ناف جواکی ده تایبتی سر بینگه اقلیتا نتوا دموکراتیک لسر بینگه سیستم خساریا دموکراتیک خواته که دمشین پیوسته گلمه هم تاککس هم یوک جواک
خباتێکە پەروەردە بۆ خۆن ئەساس بگرە بێناوبەر پەروەردە خۆنە جوواکی پەروەردە خۆنە شخصی بێناوبەر بەرداوام بکە ئەوێ ji bo me civakeke azad sistemeke civakî komînal ya amade bike. Te amacı yani pirsekî giring kir balkêş bi taybet ew ke bêjin xweseriya demokratî dikevête millî gel bo xwe û lê dizanin ke ew hevjanî gel bi hevra bo nimûne wê ke dikevêt ser millî Kurd û ew ê dikevêt ser millî gelendî bo nimûne AKP dibêje ke ew bêjin slogana hedef komünalizm bo xwe Tirkiye parçe dike û şirovmendî wan û rojnameyê wan dibêjin. Lê bo wî ke em wî bo nimûne hedef êsta bêjin zêde li 6 milyon dengî wî heye li alî ji alî Türkanî her wisa. Bo wî ke em wî sîstem ne tenê li alî Kurdan be Türkan bideyî nasandin bawan bideyî nasandin ew pêtwayekin li wî alî çi xebatatê dikirin ya debê çawa bê bo wî ke ew zihniyeteke dibêje komünalizm ya xweseriya demokratîk Tirkiye parçe dike em wî zihniyet li holê rabikeyn. Niha tişta îro dewleta Tirk durust kiriye çi ye? Yek nasname ye. Yek nasname, yek ziman, yek ol, yek bawerî, yek ala yani sistema yekekî ye. Dewlet divê hedefe sistema hedefê vê sistema me parça dike. Belê em parça dikin. Em çi parça dikin? Ew sistema ku divê yek ol, yek ziman, yek bawerî em bêjin yek her tiştî ser gel ferz dike em dibêjin evan ne rast e eva rastiya civakê nîne ev civak yek reng nîne em vê sistema bi zorê xwe ser gel ferz kiriye bi zorê bi zora dewletê bi zora artêş bi zora hêzê xwe ewlekariyê ser gel ferz kiriye û gel mecbûr kiriye ku hemû wê yek nasnameyê qebûl bike em dibêjin pêwîst ewa nemîne. Lê belê ne ku em dixwazin Tirkiye parçe bikin nexêr em dixwazin hemû rengên civaka Kurdistan û Tirkiye heqîqeta civaka Kurdistan û Tirkiye em derxin meydanê. Hemû li ser bingeha wekevîtiyê li rastiya xwe jiyan bikin. Yani ne tenê parçe dike lê gel komî hev dike. Belê. Yani dewleta Tirk, sistema dewleta Tirk li ser sistema civakê xwe ferz kiriye hemû yek reng. Mecbûr yek rengê kiriye. Sistema me çi ye? Em ew mecburiyeta dewlet ser gel ferz kiriye em wê mecburiyetê em dibêjin pêwîst e nemîne gel bi hemû rengê xwe bi civaka xwe yekitiyeke bi dil çêke. Yekitiya dewlet çêkiriye bi dil nîne bi zorê ye. Civakê mecbûr dike divê hemû yek rengin. Yek reng, yek deng, yek. Li berê ême çi ye? Em dibêjin civakê de hemû pêkhateyên civakê bi rengê xwe azatin bi heqîqeta xwe xwenas bikin û hevdê li hemberî hevdû jî bi hurmet bibin yekitiyeke ji dil yekitiyeke bi zorê na yekitiyeke ji dil durust bibe. Ji ber wê yekitiya em durust bikin yekitiyeke daîmî ye. Ew yekitî parçebûnê çênake. Çünkü herkes bi ji dilê xwe bi dilê xwe bi heqîqeta xwe jiyan dike bi hevgirtineke xwe civakî komînal jî çê dike. Eva hevgirtineke heqîqî ye, demokratîk ye û mayînde ye yani dikare xwe berdevam bike hetayî. Li belê ya dewleta Tirk, sistema dewleta Tirk ew dibêje ewa bi zorê çêbiye heta niha jî her tim şer e, her tim pevçûn e a dîroka Kurdistanê da tenê beşê Kurda tu binêre ew qas serhildan şerê Kurda çêbiye heta roja îro jî berdevam e sebep ew sistema dewletê. Demek ki vê derê yekîtî tune vê derê bi hevgirtinekê ji dil tune mecburiyet heye hemberî vê mecburiyetê serhildana ye, şer heye, îsyan heye em dixwazin ev mecburiyet rabe şer îsyan nemîne hevgirtineke bi dil demokratîk serbîngeha rastiya gelên herêmê çê bibe. Ji ber vê eva parçekirin na eva yekgirtineke yekbûneke demokratîk û ji dil e. Berez Hamzî wekû pirsî dawî em basî Roja û Bakurî Kurdistan kir lê sîstemî xwe beroberî demokratîk
نەتەنێ بۆ وان دوو پارچان بۆ پارچێندنی کوردستان یعنی عینی ڕاستینەی پارچێندنی کوردستانی ژووسایە لە ڕۆژ لە باشووری کوردستان بە هەمان شێوازە یعنی گەلێن جۆر بە جۆر ئۆرن جۆر بە جۆر دەژین لە ڕۆژاوای کوردستانن بە هەمان شێوە مۆزاییکی گەلان لەور هەیە و هەموو کوردستانیش بۆ خۆ ینی میناکێکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوین کە گەل و ئۆلێن جۆر بە جۆر دەژین بۆ بێژین بەشێندنی کوردستان و دواتر بۆ هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوین ئەو سیستەم تا وەکو نرخاندنە ئاخر چ مۆدلێکە چارەسەریە تایبەتیە دەخوازم ئیشارەت بکەم ئەو شەڕی ئیرۆ لە ئیرانێ شەڕی ئیرۆ عراقێ لە سووریێ هەیە ناوێوی ji بۆی ئۆڵ و مەسەبە لەبەلی ئەساس شەر ji بۆی ئۆڵ مەسەب ژینینە ئۆڵ و مەسەب ئەو دەسەڵاتدارین وێ دەرێ ji خۆراکردنە حەجەت bi rêga ol û mezheb dixwazin desthilatdariyê xwe ferz bikin yanî ew şer ji bo azadiya mezheba şîe yan jî bo azadiya mezheba sun'e yan jî bo em bijin mezhebekî din yan jî bo gelekî din gelê fars gelê ereb nîne ji bo desthilatdariyê ew desthilatdariyên ku hin desthilatdariyên olî hildana destê xwe îro dewleta Îranê ye hin desthilatdariyên em bijin wekî Iraqê jî bi awayekî hêza mezin şîeye û ser wê esasî xwe ferz dike li ser li mezhebên sun'e îro bi rastî jî xûn diherike yanî qeraseteke mirovayî li Iraqê Sûriyê tê jiyan kirin pêwîst e gelên van welata İran Iraq, Suriye, Fars, Arab hemû ol baweriyên herêmê bizanibin şer ji bo serkeftina ji bo jiyaneke mezhebî ji bo wî milletî nîne bo desthilatdarên wan e ji bo menfaatê desthilatdariya xwe gelê xwe perîşan dikin dibin navê şerekî ol û mezhebî ji ber wê em dibêjin li çareseriya em dibêjin çareseriyeke bi rastî ji bo gelên herêmê îro Îranê ne ku tenê bo Rojhilatê Kurdistan bi giştî bo Îranê ne ku tenê bo Başûrê Kurdistanê ji bo hemû gelên Iraqê çareserî ev e çareserî ew şerê ol û mezhebî ji bo ku ortaya nemîne çünkü hemû mesele desthilatdariye ew dixwaze xwe desthilatdar bike ser êdîtir pekî xwe desthilatdar kir yani ew mezheb qazanc dike nexêr ew desthilatdarên li ser wê mezhebê bo xwe siyaset kartînin tenê ew qazanc dikin qazanc hemû ji bo wan e desthilatdarê li Îranê desthilatdarê li Iraqê yan Sûriyê herkî hebe ji ber wê em taybetî ji bo gelên Rojhilata Navîn gelên Îranê gelên Iraqê li Sûriyê bi giştî hemûyan jî di vê çerçevede em dibêjin yek çareserî heye ji bo ku gelên herêmê ji vê gola xûnê derkevin ji bo ku çareseriyekî ji bo ol û baweriyên herêmê mezhebên gelên herêmê çê bibe herkes di jiyana xwe de azad bibe ser wana kesek ol û baweriyekî cuda netewekî cuda xwe ser wana ferz neke ol û baweriya wan gol xwe nexwaze biguherîne azadî hebe bi aliyê siyasî bi aliyê civakî bi aliyê aborî bi aliyê hemû beşên jiyanê çareserî demokratîka konfederalizme netewa demokratîk e xuseyre demokratîk e di vê çerçeveda rêxistin tanzîmeke di çerçeva konfederalizma demokratîk bi aqliyetekî zihniyeteke netewa demokratîk li sistemekî alî hukukî di navbera hemû gel û ol û baweriyên herêmê xuseyre demokratîk herkes xuser di herêma xwe da bibe rêveberiya xwe ew gel ew ol ew mezheb herkî hebe bir ewana rêveberiya xwe tanzîm bikin wê demê şer meselê ortaya radibe çünkü îdî navbera wan da ji bo desthilatdarî problem namîne herkes di herêma xwe da desthilatdareke civakî desthilatdareke gelê xwe durust dike ji ber wê ev çareserî yê ji bo giştî Rojhilata Navîn li belê rastî ji bo mirovayî li çareseriya pirsgirêkên giştî gelên cîhanê jiyan dike ji wan re çareseriye li belê tabî pêwîst e ciyekî eva pêş bikeve numune bibe bikeve jiyanê
ئەوە ژی ئیرۆ ڕۆژەوەی کوردستانێدا دومەشە ئەوە ئیرۆ باکووری کوردستانێدا بڕاستیژی یعنی پێشکەتنێکە مەزن دەستکەفتێکە مەزن هەری ئەف بژارتنە داویژی ئەو پێشکەتنی ئیرۆچێبی گریدەی وێ خەباتەیە یعنی ئەف خەبات ئەو پێشکەتن چێکردیە ئەوە باشووری کوردستانیدا ناف گەلدا تێکۆشینێکەیە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دیسا دوێ چارچەبێدا خەبات و تێکۆشینێکە پێویستە gelême bizanime çareserî berî her tiştî di nav civakê da perwerdekirin na civakê li guhertina aqliyet û zihniyet civaka kem li ser bingeha civakeke demokratîk em tekoşîna xwe ser bikevin ser bi esasî em ê hem pirsgirêka Kurd çareser bikin hem pirsgirêkên ol û baweriyên mezhebî niye herîme em ê çareser bikin hem jî em ê azadiyeke civakî siyasî netewayî durust bikin. زۆر زۆر سپاس بەڕێز ڕەمزی قارتان زۆر سپاس ئەی سپاس دکەم بەڵێ بینەرانی هێژە لێرەدا گەشتینە کۆتایی بەنامەی گەلی ئازاد تەوەرەی سەرەکیمان وەکو بەنامەکانی دیکەش خۆ بەڕێوەبەری دیموکراتیک بە تایبەتی لە ڕۆژاوە و باکووری کوردستان و هەرێمەکانی دیکە بوو بەڕێز ڕەمزی قارتال هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل لەگەڵماندا بوو هەتا بەنامەیەکی دیکە لە ئازادی بۆ ئازادی بژین ماڵتەناوە.